Učimo se pejhrček iz Brazil. Tema lekcije: kuhinjski pribor. O prato. Krožnik. A tigela. Skleda. A xícara. Skodelica. A caneca. Lonček. O copo. Kozarec. O pires. Krožniček. O garfo. Vilice. A colher. Žlica. A colher de chá. Čajna žlička. A colher de sopa. Jedilna žlica. A faca. Nož. A faca de manteiga. Nož za maslo. Os achis. Jedilne palčke. O guardanapo. Prtiček. O jogo americano. Podstavek za krožnik. A toalha de mesa. Prt. A panela. Lonec. A frigideira. Ponev. A frigideira para fritar. Ponev za cvrtje. A panela pequena. Kozica. A tampa. Pokroka. A chaleira. Kotliček. O bule. Čajnik. A jarra. Vrč. A bandeja. Pladenj. A tigela de servir. Servirna skleda. A colher de servir. Servirna žlica. A tábua de cortar. Deska za rezanje. O descascador. Lupilec. O ralador. Strgalnik. O batedor. Žlica. A espátula. Lopatika. A concha. Zajemalka. O pegador. Klešče.
A xícara medidora. Merilna skodelica. A colher medidora. Merilna žlica. O escorredor. Cedilo. A peneira. Sito. A assadeira. Pekač. A forma. Posoda za peko. A tigela de mistura. Skleda za mešanje. O rolo de massa. Valjar. A luva de forno. Kuhinska rokavica. O avental. Predpasnik. O pano de prato. Kuhinska krpa. O saleiro. Solnica. O pimenteiro. Poprovnik. O pote. Kozarec za vlaganje. O abridor de lata. Odpirač za konzerve. O abridor de garrafa. Odpirač za steklenice. A colher. A colher de servir. O saleiro. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.